ЛТР мамлекеттик телеканалы Кутман таң берүүсү. Эфирдеги сапарыбызды алдыга карай улантабыз. Өзгөчө бүтүрүүчү класстар экранга жакыныраак келиңиздер. Мектепти бүтүп жаткан жаңыдан сиз азыркы учурда сиздер үчүн жакшы бир маалымат менен бөлүшүү үчүн экинчи коногубуз Куттуу студиябыздын төрүндө. Негизинен эле тактап айта турган болсок, баягы башталгыч класстарын тактап айтканда инилерибизди, карындаштарыбызды, жалпы эле ата энелерди биз көгүлтүр экранга жакыныраак чакырабыз. Себеби дегенде сиздер үчүн өзгөчө бир сонун, пайдалуу биздин эфир болот десек да жаңылышпайбыз. Себеби өзгөчө конокторубуз бар, аны тааныштыра кетели. Жаш изилдөөчүлөр лагеринин уюштуруучулары Туркия Маариф фондунан келген Рахми Орал жана Айша Базганова эжекелерибиз конокто. Саламатсыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кандай келип алдыңыздар? Кутман таң. Кутман таң. Жакшыбы баары? Жакшы баары. Маанайлар сонун. Буюрса. Алгач эле лагерь жөнүндө маалымат берип өтсөңүз, азыр биздин көрүүчүлөр экран аркылуу көрүп, бул эмне болгон лагерь жөнүндө айтып экен деген суроо да калды болуш керек да. Hocam ilk olarak kamp hakkında bahseder misiniz? Ne olarak, ne amaçlı, nasıl, ne zaman yapılacak? İlk olarak bu kamp Kırgızistan öğrencilerinin bilimsel süreçleri anlaması, öğrenmesi ve bir araştırma sürecine profesyonellerle, üniversiteler tarafından desteklenen Alatov ve Manas Üniversitesi'nin desteğiyle oluşan profesyonellerle birlikte bir araştırma sürecine dahil olmalarını istedik. Эң эле биринчилерден болуп, бул Кыргызстан аймактарында окуучулар үчүн уюштурулган лагерь. Анан эле эң негизгиси бул лагердин багыты окуучулар илимий чөйрөгө кирип, кандай процесстер болгонун, кандай изилдөөлөр жүргүзгөнүн үйрөнүүсү, алар ошол багыттагы профессионал адамдар менен иштөөсү болот. Уюштуруучулар Манас жана Алатоо университеттеринин катышууларбы? Organizatörlerin arasında Manas Üniversitesi, Alatau Üniversitesi var mı? Evet, organizasyonların içerisindeki en büyük paydaş aslında burada Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı. Onun ardından Türkiye Maarif Vakfı bu organizasyon sürecinde organizatörlerden ve ortaklardan birisi. Bir diğeri Manas Üniversitesi, Alatau Üniversitesi ve Genç Bilim İnsanları Derneği bizimle birlikte bu süreci beraber yürütüyor. Organizatörlerin arasında en başka organizatör bolup bizden Bilim jana İlim Berүү Ministerligi bolup саналат. Ошондой эле Türkiye Maarif Fondu жана сиз атап кеткен эки университет, Манас университети, анан Алатау университети жана Жаш изилдөөчүлөр совети. Демек бул лагерде баары бекер камтылган, э? Bu kamp bedava mı? Her şey bedava mı dahil? Evet, şimdi bu organizasyonda bizim maksadımız bütün Kırgızistan'da yetenekli olan ve bu konuda istekli olan öğrencilere ulaşmaktı. O nedenle de bu kampı tamamen ücretsiz organize ettik, planladık. Milli Eğitim Bakanlığı ve Kırgızistan Türkiye Maarif Vakfı şu anda bütün organizasyonun sürecini yürütüyor ve tüm öğrenciler ücretsiz olarak katılabilirler. Жакшы, бул лагерь баягы иш алып барганда канча жыл болду? Bu kamp kaç senedir çalışıyor, yapılıyor? Evet. Bu kamp aslında fikir olarak bizim bir öğrencimizin, Aybike'nin fikriydi ve ilk defa bu sene organize ediyoruz. İlk fikrimiz bu organizasyonu yaparken aslında uluslararası bir kamp yapmak ve diğer Türkiye Cumhuriyetlerden de öğrencileri almaktı. Fakat bu sene ilk olduğu için Kırgızistan'da yapıyoruz. Kırgız öğrencilere yapıyoruz. Bir sonraki yıl planımız bu organizasyonu uluslararası bir kamp haline getirmek ve diğer ülkelerden de öğrenci almak. Demek улуттар аралык болгонго чейин иш алып барат экен. Bu негизи бул лагерь биринчи пикир сымал эле сунушталган биз окуучу тарабынан. Анан азыр иш жүзүнө ашырылып жатат. Бул эле жылы болгону жатат. Бирок эмки жылдары буюрса бир башка мамлекеттер арасындагы өткөргөнгө аракет кылабыз. Анан негизи эле баягы лагерь дегенде баягы көз жосун алган соң өзүнүн пландары бар да, иш пландары. Мисалы үчүн кандай оюн зоктор менен коштолот, кандай программада өткөрүлөт лагерь, канча убакытка созулат? Kampının programı süreci ne kadar olacak? Kamp 28 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasında olacak ve öğrencilerin yatılı kalabilecekleri, bizimle birlikte 24 saatini geçirecekleri bir 2 hafta süresince olacak. Bu süre içerisinde öğrenciler şu anda tabii başvuru aşamasındalar.
15 Haziran'a kadar başvurular devam ediyor. 15 Haziran'da tüm başvuranların içerisinden bir seçim eleme yapılacak ve sadece 24 öğrenci katılabilecek. Өтө жакшы. Анан негизи лагерь дегенде көпчүлүк эле айтат, баягы мисалы үчүн суммасына басым жасайт эмеспи? Канча сом болду экен деп биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз да уюлдук телефондун колуна алып ушул суроо жаралса керек. Себеби дегенде лагердин баягы акысы деп коет го. Общий бюджет. Ооба, бюджет канча болуп калат ошондо? Kampın genel o bütçesi ne kadar olacak? Merak ediyorlar. Kampın bütçesi aslında birazcık da esnek. Çünkü kampın içerisinde bir transferler var, konaklama var, eğitmenlerin giderleri var, bir laboratuvar kullanımı var. Aynı zamanda öğrencilerin de oluşturmuş olduğu araştırma olacağı için sınırları çizilmiş bir araştırma değil aslında. Temelde bir konusu var. Öğrencilerin gideceği yere kadar da araştırma malzemelerine gideceğini şu anda biz de öğrencilerin sürecine göre biliyoruz. Жакшы. Биздин студенттер, точнее окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөр канча окуучу катышат, канча окуучуга бюджет каралган. Ооба, Анан ушул ошол эле тууралуу. учурда жаш айырмачылыгы, мисалы үчүн жашы жетеликтер бар болсо 9-класста окугандар деле бар да. Ата энесинин уруксаты керекпи, шарттары кандай? Негизи ушул тууралуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө, кененирээк, ооба, сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө Айша айым өзүңүз айта кетсеңиз. Мисалы үчүн биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүздүн арасынан баягы түркчө түшүнбөгөндөр да бар да, себеби дегендечи. Аларга сиз да өзүнчө кыргыз тилинде кеңирээк түшүнүктүү болсун, келиңизден да өзүңүз айта берсеңиз. Ben şu katılım süreçlerini Evet. benim cevaplamamı istiyorlar. Tamam. Bu lagerge bizden 9. 10. 11. klas okuçuları katış alat. Азыр булар заявка берип жатышат окуучуларыбыз. Заявкалардын дедлайны 15 июнь 23:59 чейин болот. Ошолго чейин окуучуларыбыз катталууларын жиберсе болот. Ал жерде эми обычный эле катталуу процесси, эссе жазуу, кыскача видео жөнөтүү. Ал катталуучулардын арасынан 24 окуучу гана тандалып, бул лагерге катышат. Кыргызстан боюнча, Кыргызстан аймактарынын боюнча окуучулар катыша алышат. Жашы 13, анан 18. Ата энесинин уруксаты же кандайдыр бир документтер талап кылынбайт. Bu kampa öğrencilerin gelebilmesi için, çünkü yaşı küçük öğrenciler de olacak, velilerin izni gerekecek bir evraklar olacak mı? Tabii ki gerekecek. İlk önce bu gönüllü bir kamp. Kendi ailesiyle çocuklar görüşerek kendileri başvuru yapıyorlar ve biz onların yapmış olduğu başvuru alanlarının içinden bu 24 öğrenciyi seçeceğiz. Seçilen öğrencilerle birebir mülakat yapılacak, görüşmeler yapılacak ve ardından ailelerine izin belgeleri gönderilecek. Onların bize vermiş olduğu izinlerle ancak buraya gelecekler. Biz onları karşılayacağız, konuk edeceğiz ve 2 hafta boyunca onlarla ilgilenip 2 haftanın sonunda bir kapanış programıyla tekrar evlerine göndereceğiz. Жакшы, негизи эле Айша айым айтсаңыз, бул лагерден мисалы үчүн көпчүлүк ата энелер мисалы үчүн силерге кайрылганда балдарын алып барып кайрылышабы же кыздарбы? Статистика боюнча. İstatistik boyunca hocam daha çok kız öğrencilerimi ya da erkek öğrencilerimi başvuru yapıyor. Şu anda daha çok erkek öğrenciler başvuru yapıyor. Азыркы учурда да көбүнчө эркек окуучулар катталып жатышат. Жакшы. Кийинки суроо мисалы үчүн жалпы эле ушул лагерь дегенде азыркы учурда Кыргызстанда көп эле лагерлер бар эмеспи? Анан башка лагерлерден сиздердин өзгөчөлүгүңүздөр биринчи түркчө айтсын, анан сиз өзүңүз кыргызча отуруп кетсеңиз болот. Şu anda Kırgızistan'da daha çok kamplar yapılıyor ve bu kamplardan bizim özelliğimiz nedir? Kırgızistan'daki kampların büyük bir çoğunluğu tabii sınava hazırlık anlamında kamplar yapılıyor. Bu bir sınava hazırlık kampı değil. Bu öğrencilerin lise hayatında tecrübe edemeyecekleri, normal şartlarda bir araya gelemeyecekleri eğitmenlerle oluşturdukları ve tamamen bilimsel süreçlerle oluşan Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği ve bitiren öğrencilerin hepsinin de bir sertifika alacağı bir program. Bu öğrenci profilleri için şu açıdan da çok önemli. Özellikle bu kampa başvuran öğrenciler uluslararası üniversitelerde okumak isteyen çocuklar ve bunlar lise hayatının sonlarına doğru gelmiş durumdalar. Onlar için bu tarz okul dışı etkinliklerden başarı kazanmak, sertifika almak, üniversite kabullerinde çok kıymetli. O açıdan da bu çocukların bu kampta aldıkları bir sertifika ve başarı onların ilerideki üniversite tercihlerinde dahi çok etkili olacağını düşünüyoruz. Жакшы, Айша айым, сиз токтоп кетсеңиз болот.
Биздин өзгөчөлүгүбүз эң биринчиден көп учурда лагерлер Кыргызстанда баягы сынактарга даярдоо лагерлери болот же тил лагерлери болот. Бирок биздики башкача бир гана илимий багытта ошол тармактагы профессионалдар, профессорлор жана жаш изилдөөчүлөр менен башка бир жерге келбейт, бирок бул жерде ошондой жерге келүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул лагердин аягында билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу менен берилген сертификат да болот. Ошондуктан бул 9-10, 11 класстар тандалат. Анткени алар көбү бул жака тапшыргандардын баягы чет мамлекетте окууга умтулган балдар болушат. Ошондуктан бул сертификат аларга аябай жардам берип, алдын ачат десек болот. Анан окуучулардан тил билүү талап кылынабы? Кайсы тилдер? Öğrencilerin hangi dilleri bilmesi gerekiyor hocam? Kamp hangi dilde olacak? Bu kamp bu sene sadece Kırgız öğrencilere yapıldığı için Kırgızca ve Rusça biliyor olmaları şu anda yeterli. Ama bir sonraki yıl İngilizce bilme zorunluluğu olacak ve uluslararası bir kamp olacak. Bu durumda İngilizce biliyor olmaları gerekli. Şu an için Kırgızca ve Rusça biliyor olsalar yeterli. Бул жыл Кыргызстан аймагында эле жасалып өткөрүлүп жаткандыктан окуучуларыбыз орусча жана кыргызча тилдерин билүүсү жетишиктүү. Бирок эмки жылы англис тили керек болушу мүмкүн. Анткени уже баягы бир нече мамлекеттин арасында жасалып турат. Негизи ошол лагердин убактысы канча убакытка созулат? Ал жактан мисалы үчүн ошол лагерге баргандар өздөрүнө кандай кызыктуу маалыматтарды алышат, негизинен ошо баягы жан дүйнөсүнөн руханий жактан дагы бир пайдалуу маалыматтар менен бөлүшө алат. Мисалы үчүн же болбосо буга чейин кыргыз тилин анан орус тилинде сүйлөй турган болсо, ал жакка баргандан кийин толук түрдө түрк тилинде үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөр каралганбы? Bu sorulan soru ama süreci ne kadar olacak? O süreçte öğrenciler kendilerine ne katacaklar? Manevi anlamda da ne katacaklar? Ve bu esnada Türkçe öğrenme şansı olur mu onlar için? Kamp içerisinde Türkçe dil ağırlığı yok. Çünkü kampın maksadı bir dil kampı yapmak değil aslında. Ve ayrıca kamp tüm Kırgızistan'dan öğrencilerin başvurusuna açık. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da duyurusu yapıldı. Böylece belki de Bişkek'e hiç gelememiş, buraları hiç görmemiş olan öğrenciler sadece kamp için dahi olsa buraya gelmiş olacaklar ve en azından başkentlerini, Bişkek'i görme, gezme, burada bir üniversitenin içerisinde bulunma fırsatı yakalayacaklar. Kırgızistan'ın en önemli iki üniversitesinden ikisinde de eğitim görecekler. Manas'ta, aynı zamanda Alatoy Üniversitesi'nde de eğitim görecekler. Bu çocuklar için çok büyük bir tecrübe olacağı kanaatindeyim. Aynı zamanda bu kampın en büyük kazanımlarından bir tanesi de çocuklar birer takım olacaklar. Hiç tanımadıkları kişilerle 2 hafta içerisinde arkadaş olacaklar, bir ekip olacaklar, kendilerine görevler verilecek. Bu 2 hafta boyunca araştırmalar yapıp, makaleler yazıp bir takım sonuçlar bulacaklar, bunları tartışacaklar. Bu onların hem kaynaşmaları, ekip olmaları, takım olmaları anlamında da büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum. Эң биринчилерден болуп сиз сурап кеткендей бул 2 жумада түркчө үйрөнүү программасы каралган эмес. Бирок башка жерден дагы бул Кыргызстандын бүт аймактарында өткөрүлө тургандан кийин тандалган окуучулар бүт аймактан келе тургандан кийин бул алар үчүн чоң тажрыйба болушу мүмкүн. Анткени кээ бир окуучуларыбыз балким Бишкекке такыр келбеген окуучулар болот. Анан ошондой эле бул Кыргызстандагы эң эки маанилүү университеттерден бирлеринен баягы тажрыйба алып, ал жерде жашап, ошол университеттин жашоосун көрүүсү эле бул чоң тажрыйбада болот окуучуларыбызга. Ошондой эле дагы да маанилүү бир жагы окуучуларыбыз команда түрүндө иштешет. Команда болуп, топ болуп бөлүнүп, ошондуктан булар да аларга команда менен иштөө, презентацияларды кылуу, получается
макала жазууларын, эссе жазуу ошолорду үйрөтүшөт. Жакшы. Өтө жакшы. Мен бир суроону берип койсом, уруксат берсеңиз. Бул лагерден алган сертификат демек эки университетке тапшырам деп жаткан бүтүрүүчүлөргө кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизиши мүмкүн экен да жардамын. Себеби түшүнгөнүм боюнча, билгеним боюнча Манастагы Ала Тоо университетинде өзүнчө жеке сынагы бар. Эгер бул жака бул лагерден өтүп бүткөн сертификацияны алып барса кандайдыр бир плюстар болобу? Бул камптын сонунда сертификалар берилчек. О сертификалардын эснасында эки университетке башвура билмек үчүн бир колайлык саалармы бул сертификат? Чүнкү эки университесинин kendi özel kendine has bir sınavı var. Bu sertifikalar tabii Alato'nun ve Manas'ın öğrenci kabulleri farklı. Aha. Fakat bu sertifikaları sadece bu iki üniversite için düşünmemek lazım. İyi üniversiteler öğrencilerin sadece sınav notlarına bakmıyorlar, karnelerine bakmıyorlar. Öğrencilerin okul içerisinde yapmış olduğu başka etkinlikler var mı, sosyal kulüpler var mı, katıldığı programlar var mı diye onlara da bakıyorlar. Ve bu herhangi bir kurumun vermiş olduğu bir sertifika değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olacağı, aynı zamanda imzasının olacağı bir sertifika olacak. Bu açıdan iyi üniversitelerde çok kıymetli, prestijli bir belge de almış olacaklar işin sonunda. Бул сертификат сынактан өтүүгө балким кандайдыр бир жардам бербестир. Бирок негизи эле дүйнө жүзүндө жакшы университеттер окуучунун бир гана бааларына эмес, аттестаттагы күбөлүктөгү бааларына эмес, мектеп боюнча катышкан социалдык иш-чараларга жетишкендиктерине карашат. Ошондуктан эми бул сертификат бир гана университеттер тарабынан эмес, жана биздин билим берүү жана илим министрлигинин колу менен, печати менен берилген жатат. Ошондуктан даже башка университеттерге, жакшы университеттерге өтүүгө көмөк көрсөтөт деген үмүттөбүз. Жакшы. Негизи эле убакыт учкан кош сыяктуу экен, биз дагы да сүйлөшөлү дегенбиз, бирок тилекке каршы убакыт эч качан бизди токтото албайт экен. Анан эркин микрофон берели, келиңиздер. Жалпы өзүңүздөрдүн лагериңиздерге дагы чакыруу жасап кетсеңиз. Сайттар жөнүндө да маалымат берип айтып өтсөңүз болот. Hocam şimdi sözü size veriyorlar. Genel bir bilgi, duyuru belki de. Hangi yerde başvuru yapabilirler? Deadline falan onlara bahsedin. Bir teşekkür etsek bitecek. Tamam. Youngresearcher.org adında bir internet sitemiz var. Sosyal medya hesapları kuruldu. Orada kayıt için, başvuru için bir link var. 28 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan bir kamp ve bu 15'ine kadar yani çok az bir zaman kaldı. Başvurular devam ediyor. Öğrencilerin başvurularını alıyoruz. Bu kampın ilk oluşturuluş amacı aslında çocuklara bir şeyleri anlatmak, bir şeyleri öğretmek değildi. Onların bir şeyleri keşfetmesini sağlamaktı ve bu kampta tema olarak da bu sene kirlilik, çevre kirliliği seçildi. Kırgızistan için çok önemli bir tema bu, çok önemli bir konu bu. Çocukların bu konuyla ilgili araştırmalar yapmalarını, testler, deneyler yapmalarını, bir şeyler, sonuçlar bulmalarını ve bunu öğrencileriyle, arkadaşlarıyla, profesörlerle, izleyicilerle sonuçta da paylaşmalarını arzu ediyoruz. Bu kampın öğrencilere katacağı tecrübe bilginin çok ötesinde aslında bir beceri. Onların da öğrenecekleri, arkadaşlarından kavrayacakları, yeni bir ortam oluşturacakları, onların meslek seçimlerine kadar etkileyeceğini düşündüğümüz önemli, kıymetli bir kamp. Bu lager айтып өткөндөй эле 2 жума созулуп 28 июлдан 8 августка чейин жасалмакчы. Катталуу үчүн Young Researcher Checkit.com сайты аркылуу каттала алышат окуучулар. Ошондой эле социалдык тармактарда да страницалар ачылган, ошол жерде да баракчалар ачылган, ошол жерден тиркемелер дагы бар, ошол тиркемелер аркылуу да катталуусу мүмкүн. Анан айтып өткөндөй эле бул лагерь бир гана баягы бир нерселерди үйрөтпөстөн, ошондой эле жакшы бир тажрыйба берүү. Анан бул лагердин бул жылкы темасы экологиянын загрязнение, кирдөөсү. Бул Кыргызстан үчүн өтө маанилүү бир көйгөй. Ошондуктан бул нерседен жакшы тажрыйба алып, окуучуларыбыздын болочоктогу болгон университетке умтулуусунда жакшы жардамчы, көмөкчү болмокчу. Ошондон катталыңыздар.
катышыңыздар демекчибиз. Жакшы, рахмат, Чоң рахмат келип сиздердин да бергениңизге. келип маек куруп бергениңиздерге, бизге лагерь боюнча жалпы маалымат бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Лагерь ийгиликтүү жыйынтыкталсын деген ишеничтебиз. Ардактуу